Pabigyan nga rin si katayo lamot. Pinabli na tateng agagitan ng nanarumiran kakaaro. Pisalamatan mi so say Dios siya katawan at sa intertulamot. Yapang kanawnawa. Yan sukimatin tayo so sayang kablin salita na say masanton Biblia. Tad kut-kuton tayo lamot. Sumas aragdalam ya kabaliksan na say libro na say gawa. Siya si Pastor Rosler Zamora. Tan kaiba tayo natan si Pastor Felipe Manlungat Jr. Pastor, jad imdimalan niya sa kisimba. Kumusta lamot so sa kaya lawasyo? Okay, lilikat pasto. Talagan, amay-amay sumararakop ya feedback. Ya malalapod sa distrito, ya pulan tayo natan. Ya talagan, nabibindisyonan ni Red sa ibabantay dahil sa yay Pangasinense edition na sa lesson study tayo. On Pastor, dyan to ito Pastor, at amay-amay, so gabay dala mo imang palugay sa Santa Barbara Church at gabay dan nalugayan ira. Untan tumot Pastor, gabay damot, yan na ipamtad balang sinansakay, yan nabibindisyonan ira at San Carlos City Church. Dahil tayo sumasantong ngaran na Diyos at satan, Pastor Ross. On Pastor, etod sayan lawas Pastor at panaralan tayo so say Konsilyo di Manad Jerusalem. Diyan panagpatuloy na say panag-aral tayo na say libro na say gawa, Pastor at asumpal so sa may nandurumaya ministeryo, tandatan Pastor at amayamay sunsa sabiya nanduruman idiya at saray unaan niya Kristiyano. Kaya sila agad naiwasan, Pastor, ya wala raso sa ramay sumlangan ni Idiya. Kanyan awalan ira na sa may konsilyo ed Jerusalem. Sakbay tayo manaral, Pastor, at ampikasi tayo. Maarumin Diyos ang katagyan minama. At sayan oras, aralin mi no paano nyo indalan so saray anak yo ed unaan niya iglesia yo jad Biblia. Yan iner aralin mi so saray maong tan saray paka-ag-aralan mi saray desisyon daya ginagawa ng saman. Karon mi o Dios ya kumon aminsan si Masantong Espiritu so miwalad si kami tan mangigiyat si kami sayan panaral mi. Ilalod mi si rin o Dios so presensya yo sayan mi sukurumin garanan ni Jesus. Amen. Salamat, Pastor. Pastor, nunang tayo yung umbubo na so kay kapilya tan umbabalag so sa iglesia. Amayamay so naarom ya hintil edagwagaw lapod sa panagministeryo ng Pablo. Eh Pastor, wala so sa kaya issue ya abukait tan kaikulan ya na-resolve pa yan unta ang gapuso sa sumlangan at loob ng kapilya. At laluran makapan sa sakay. On Pastor. Kanyan Lucasan tayo at Lucas 15 versikulo 1. No anto susamay ibabagad do titan Pastor ya issue 15:1 na gawa. Okay. 15:1 na sa gawa. Gagi ka. Aralin tayo, tanbasan tayo. So, kasulat. At sayan versikulo. At say kwanto. At wala ray totoo nanlapo at Judea. At imbangat da susaray agagi ya inkwanda. No ag kayo pagalsiman no unong at ugalin ng Moses agyo nayarian sunilaban. Pastor, sa issue dito na may panaggalsim. Yun. Tayo Pastor, nan si Jesus at pinilito, nan sa Diyos at pinilito so say balo ito. Sa unaan niya pinilito, Pastor, at si Abraham. Tan sa itungtungan dat kumunta nagalsiman, tapian jud untanat, aya so sa may sumpaan, Pastor awa, aya may covenant, tipan. Mandakder na say relasyon da. On, Pastor, ya ipanengtuman niya si Abraham at so say tuon na say Dios siya katawan, tan si Abraham say Dios to say Dios mo tiya katawan. Kabalat Pastor, ed sayan nan asumpala so sa may seremonyal yo pampatutungtungan at agla na pagya agla kailangan ya ipila o iba so sa may kilalaban tanjad panaggalsim o panagkapon kun tayo ay layman's term tayo Pastor awa lapod saya so nandumaan laya bagay asumpala may seremonyal. Pastor, say panaggalsim let panaggalsim ed puso. Bangbalot, aya so nagmaliw ya issue sama na panaon. Ta sara may hintil, ya magmaliw ya Kristiyano, say gabay na saray Hudyo at nagalsiman nira. Uno nga say tradition da na sa. On, Pastor. Kanyan aya so sa may issue at kailangan niya ya na pantutungtungan. Pastor, say sentro na say sama na iglesia jad Jerusalem. Kanyan say konsilyo sa may meeting ya balag at gawan di man Jerusalem. Anto sa imbaga nun sa Diyos siya katawan, kendi Pablo, nun si katuso manupet. Unongad siya'y
meeting ya no natendar kasi o la kasi sama na meeting anto say pastor sa ibabaga na gawa 18 bersikulo 9 tan 10. Actually, Pastor Ross, ayan teksto, si Katuya susing memory text na sa ipanaaralan tayo natin, nawa? At sa kwanto dyan, jad gawa 18, 9 tan 10, sa kwanto, at sa katawan in kwanto, at kinan Pablo, jad labi, at sakay pasingawoy, ag ka natatakot, mansalita ka, ingan, tan ag ka manaerman. Tawala ka, walaak at sika, at ang gapoy mananyag at sika, amangabil at sika. Tadakil so tuok at sayan baloy. Pastor, nunang nangan tayo sa una niya yung bagat ng tanat, si Kristo, sa Diyos, ang iter na pasingaway ng kabuwasan o ng labi? Labi. Labi, Pastor, akin labi. Sa gabay itong ibagay, deun, maruun, walay silence. Pastor, no maruun manaya, no gabay tayo nakatungtong tanarid ngalan so sa boses na sa Diyos sa katawan, ang tayo ulad sa may maiingal na lugar. Kailangan tayo'y nawalaan na sa deun. Tandiman, mitungtong so sa Diyos ya katawan. Mananap tayo, Pastor Ross, na maroon niya pasan. On. Kanyan, sang karagpan, Pastor, no, mampi kasi tayo, bagon tayo alas 12 labi, o palbangon, o alas 10, no, antis tayo ng bilang, no marurun la, di man tayo naringalan so sa boses. Bali-balita niya, bagang Pastor Ross, ya, naringal mo manaya sa boses na Diyos, no, man tarya ka o mamili ka na sa oras mo, ya maroon, ya manaaral ng sarita Diyos, tapian, mas naringal mo sa boses doon pa na magli na Biblia. On, Pastor, tuwatan. Diyan pa nagbasa tayo na sa Biblia, atan so iubat na sa Diyos sa katawan, ed si katayo. Pastor, antoy imbaga na Diyos ed kendi Pablo, ula di maned, syudad na Jerusalem, aga natatakot, taangga po'y mga bilad si kato. Agka natatakot kung sa Diyos sa katawan, ibaan ta ka, tan sa ikuan na sa Diyos, dakil sutuog di man. May sutok eh, jakon to. Nadsama na syudad. Kaya si rin, imatindar, si Pablo, nadsama na konselyo. Pastor, ulitan tayo lamot, sa ipantungtungan daet, no talagan kaukulan ni, napag ni, yan nagalsiman, so sa kaya, Kristiyano, o sa kaya hintel, yag maliwya. Kapanawat to labat. Ya Kristiyano. Anthony Pastor, so sara may pantungtungan da di man? Wala ni, labay damot ya, sing ano pangkasakyan, unong say grupo di, konsilyo da, no, kaukulan da ni kasin, tumbukan so sayang ceremonial law. Kasi nga maliw la kasing tradisyon tayo, Pastor Ross eh. So, nunang tayo, Pastor, ya, singa sara may hintil, kailangan di magmaliw ya Hudyo, sagbayaran magmaliw ya Kristiyano. Kailangan, may term of English, Pastor, gamit na pro sila, itawa. Kailangan napilitan nira magmaliw ya Hudyo, sa nira mamaliw ya Kristiyano. Kanyan, aya, so sa may issue, Pastor. Anthony, Pastor, susura may pantutungtungan da di man? Say sakiya labay danin tungtungan di man, Pastor Ross, at amay no say kilalaban kasi pakanangnangan ni man. No sama niya iloob dad sama niya sagat kung tayo naman minsan eh. May kapon, panagsagat at kaiba ni o kabiyangan ni na say kilalaban da. Pastor, nang tayo Biblia, Pastor, noon ito ibabaga na Kapitulo 13, versikulo 5 na gawa. 13, versikulo 5. Nasay gawa. Say kwanto jay. At sanan walara ed salamina, in pulong da so salitay Diyos, ed saray sinagoga na saray Hudyo. At walamet ed sikara si Juan, katulungan da. Jad 13:5 na say gawa. Noon na yun, inkalar natin ng pastor, say, no, tuntunon tayo na bersyo, Pastor, say babagad to tin, gabay da niya, magmaliw ya, legalista ni Ransyan siya, unsa may gadgan. Agda ni na iba na niya talaga. Pastor, agda ni na iba na, say problema sa Pastor, ang gano'n man ni siya bunira kumon, balot, ipilit daad sa ramay unsa sabiya, balon binyaga, o balon konberte na Kristyanismo, ya hintil, kanyan, medyo nagugulura. Kaya Pastor, nangdangan tayo no anto susay paraan, anto susay procedure kuanda Pastor no paano niya ginawa susayan konsilyo at Jerusalem. Maragop kasi aligan niya Pastor ya konsilyo. Nangdangan tayo 15 versikulo 2 nagawa. No paano to ya inbalikas da susamay purpose.
nasaman niya konsilyo. Okay, sa ikwanto versikulo 2. Yaad untan, nan agawa so sakay aliwan da iset, asangsangan tan gut-gut, kindi Pablo tan Bernabe, ya unsumpa ed sikara, nan kakasakay ira ya unla ed Jerusalem, di Pablo tan di Bernabe, pati saray arum ed sikara, pian amta enda susaya sangsangan, ed saray apostol tan ed saray mamasikan. Yan yung pastor, awa, bali-bali, awa. Nung naamtaan tayo, walay gut-gut, walay sangsangan, sarayan, apostol, tan saray mamasi kanya iglesia, saksakay so imbagara. Kailangan tutungtungan tayo. Tutungtungan tayo. Pastor, aliwa mo manayan, marakap, no wala ray gut-gutot, nabalang lamlamang tan. No wala rin say sangsangan at kulyanan nyo, tambalay pa nauntan. Nung minsan manay, pastor, orlanang manaya, nang tayo, pastor, saramay gut-gut tan sangsangan at naayos ira, no walay marakap, iya pa nagmi-meeting o konsilyo, pastor. Aman so marakap yung mensahe tan, Pastor Ross, ya, no walay daisot man, o balag man tan yung gut-gutan, o mulag, kaukulan man ayan i-address tan, o di no talagang pantutungtungan tapyano, once and for all, na-settle so sa niya sitwasyon. On pastor, Nathan, si Pedro pastor nan salita sa atan, sekretary mo na nan salita, nang tayo pastor no anto susamay aalagayan tumet ya prinsipyo awa. Jad versikulo 11 na kapitulo 15. Jad 11 say kwanto balet manisya itayo ani laban itayo ed panamaglay na grasya ng Hesus sa katawan asingamot sikara. Manaya pastor, say ibabagaton tanay, manisya tayo met, yan nilaban tayo ed panamaglay na panagsagat. Andi, panag Grasya. say grasya Sa grasya na say Dios sa katawan. Ya singa sikara tan siga tayo kwanto say tutukoy yung tan pastor at saramay hintil yan no nang marutak wa pastor. At nilaban mo lamlamang ira kwanto. Siguro say ipapaasok ng tabrod tan Pastor Ross at sigano agla kaukulan ta say kilalaban at sigano man lapod grasya na Dios. On pastor atan so pagdatentod sayan pa nang ibaga to. Pastor, antumot susay imbaga ng Bernabe tan si Pablo ta di ba pastor namo yung irayan do wa? Anto imbaga da jad bersikulo 12. Jad 12 say kwanto jad saman saray amin kakarakel na ag-ira inmusel ed dinengelda si Bernabe tan si Pablo inulit da so saray tanda tan makapakelkelaw ag ginawa na Dios ed hintil. Dagdag yung pastor wa? Amin nira manaya gabay damot yes ay rayan hintil at nilaban. Say gabay damot makasing garela Dios sa katawan. Pangbalit pastor, saksakay so tutumbukan da. Gabay da yan nakalaran ira hintil. Sa issue labat jay pastor, paano to no mananggap nira kasi say manggugulo jay pastor ramay dati lang na ramay hudyo. Ya gabay dan talaga dapat nasagat nira. Kaya so sa tungtungan eh. Talagang dalabay tayo na ng pastor, may tradisyon. On, pastor. Antayo, pastor. Alwa mo iya, bawal tayo pa nagsugat, awa. Tanggan si katayo natan, nakaukulan niya, nasugat ta. Pero, agda komuniko konektaya, ud sa may kilalaban. Oo, naman kasi so ilanang dan ipipilit ya. Ya, kaukulan niya nasugat ira, tapyano nilaban ira. On, pastor, bang balat natan, amay pa nagsugat, wala labat so connection to health labat. Health awan, jad hygiene awa, jad panaglinis. Siyempre, no agkaasagat, medyo marutak. Yan ang nanganawa. Kanyan, pastor, aliwalan dyan kilalaban, no ingan dyan hygiene. Hygiene la, personal hygiene la. So, nang tayo, pastor, anto sa argumento na ibagaraya sa connection na sa may panagsagat at kilalaban. Pastor, nang tayo at Galatia 1, versikulo 1, tan 2. Galatia 1, 1 tan 2. 1 tan 2. Sa kwanto jay si Pablo sa kay apostol aliwan lapod saray totoo tan aliwan lapod panamagli na too no aglapod panamagli ng Hesukristo tan sa Dios Ama si kato so ama alagay at si kato at saray inatoy ta amin so saray agagi wala akaulok kura isulat mo at si karay iglesia na Galacia. Versikulo 2, pastor. Sumpala? 2. Nangyayari pastor awa, sa ibabaga to tanay, si Pablo, imbaga to, ya akauluptura,
Tanatan pastor, ibabaga tumot ya sa may kilalaban at aga po yung baga tumot ya panagsagat ita na yawa. Say Diyos so ang itered si kato na say grasya tan say pagkanawnawa ya unalagay penjaduntan magmaliw ya sa kaya managbangat. Oh. Pastor, agto yung baga so say panagsagat ditan. Sing ano, yusin to ya kasi isun aya, so kinde. So, gospel truth, say katuan na ebanghelyo sigara, katon kaukulan niya i-address daya, Pastor. On, Pastor. Say kumado, Pastor, say panagsagat. Ulit na tayong basaan, Pastor, awa. Jad Galatia 2, versikulo 2. Galatia 2, versikulo 2, say kwanto, at ingan limaak lapo at puyan, at inpakabat ko at sikaraso ebanghelyo ya ipulpulong ko at saray hintiles. Balat bukbukuran ko at saray singawala so pakayari, say pakayari ra daiset, piyan agak mambabtik o man babtik amaapa. So, Pastor, anto ibabaga to na satan niya ya teksto, Pastor? Singano kini. Sayan teksto singano ibabaga sa kay issue dia may singano na ya Tagalog nawawalang saysay yung grasya ng Diyos. Awa? Sayan katuan niya ibabaga to dia. So importante Pastoros ya natalusan tayon maungya. So sayan teksto ya ibabaga to dia. Sige, Pastor. Kaya ibabaga to, limad sa hintel. Oh. Lapod igabay itong iters si diman, ibabagad si Karaso sa kilalaban. Pastor, agto ibabagatan, againg bakay Diyos, tapiano kapon ng turaw, galsiman turaw, Tuwag ibaga to labat sa kilalaban. Oh, na may dati lang ikakalar to. On, Pastor. Anto ni Susay, nanang tayo, Pastor, ya imbagadadtan, Galatia 5, versikulo 2. Unong say panagsagat, o tan kilalaban. Okay, second to jay. 5 versikulo 2. Nya siyak si Pablo kwan ko si kayo. Yano awaton nyo so panagpagalsim angga punaani so pinanabang yu ed Kristo. Pastor, awa, no say pantuunan, no say Pangibasian. pangibasyan na say kilalaban at panagalsim, aliwalan si Kristo. Angga po'y connection to. Angga po kuno, so angga po gungga na to na Pastor, awa. Singano kiyan ibabagaton kiyan angga po'y connection tutan at kilalaban na bilbilang mampasagat kayo. So ibabagaton sigara. Tas may panaggalsim, Pastor, one time laba man eh. May asing garag Kristo habang buhay tan Pastor, awa. Agwagaw kaya na justify tan, agwagaw ka na sanctify ang bagdag-alaga rin tayo sa may glorification na ibabaga. Very strong sustand ng Pablo dia ya angga po'y connection tutan at sa kilalaban. On, Pastor, Nathan, ibabaga to ni, yano, say panaggalsim subasian na kilalaban, Pastor, anto ibabaga na Kolosas 3:11. Kolosas 3:11. Say konto ay adiman agnayari yawala su Griego tan Hudyo. Panaggalsim tan panaggalsim. Tuo ed takel taga sita aripun bulos tadya ed amin. Ito. Pastor, wali-wali awa. Ang gapoy division pastor. Ang gapoy division, agalsiman o agkaagalsiman? Agalsiman, Hudyo ka man o Bulos bulos o o ni pasngaw ka man o ni kulong ka man, si kaman bilang so katulong o si kaso say amo. Grego o Hudyo ang gapo. Ang gapo, Pastor, awa. Amin, saragton nilaban. Amin, no, ang singgaran sa Diyos siya katawan. Kaya may panagalsim, maluwan sa laman subasian niya ibabaga to, Pastor, awa. Kasi Hudyo, lanang din ipupurik kasi yakyan. Sa kilalaban, kaukulan niya, mong taingan, medyo nakalamay ko nanutan dan Hudyo laban, so nilaban. Natan, sa ipapasok na lamang, kaukulan niya nagalsiman ka, tapi ano nilaban ka, at pilit niya ibabaga ng Pablo si Kara, ang gapoy connection tutan. Ang gapoy piliin na Diyos. Dugatan, Pastor. Kaya udsayan yung pangibagada, anto labat si rin, so sara may dapat ya unuran, Pastor, awa. Basaan tayo, Pastor. 15, versikulo 22 tan 29. Mansublayan tan manbasa, Pastor. Basaan mo'y 22, tan basaan ko'y 23. Gawa 15, versikulo 22 hanggang 29. Gawa 15, 22. Yakso na, Pastor Ross. On. 15, 22. At second to jay, jad saman apaabig na saray apostoles tan saray mamasiken pati say lapag y iglesia amaong no mampili ra
ed sari lalaki ya ibara. Ed ibakidara ed Antioquia, pati si Pablo tan si Bernabe, salante si Judas ya ingaran Barabas, tan si Silas, lalaki manunaan ed saramay agagi. On, pastor. So imbake dara pastor. Natan anto susaraman pastor so napaglabat niya gawaan, di ba? At insulat da susaya panamaglay da si kami apostol tan mamasiken agagi ipabano mi ed saray agagi ya wala ed saray hintel ed Antioquia tan Syria tan Cilicia. Lapod nadngelan mi apigaran totoo anan lapod si kami gagal da kayo ed salita ag ginutgot da so saray kamarirwayo ya agmita ginanggan. Pastor, nang tayo 25 pastor. Segundo jay, apaabig mi nang kasakiyan maongso panili ed sari lalaki ed ibaki mira ed si kayo pati saray inadarmi Bernabe tan Pablo. Yad 26 ay kwento lalaki ya insan la so bilayda lapod ngaran ng katawan tayo a Hesukristo. On, nanay pastor tasay Espiritu Santo tan si kami so ag mangipasakbat ed si kayo nabalbalag awit nan sarayan bengatlan kaukulan. Anto susara may kaukulan pastor? Number 1, kanto ya unarawi kayo ed saray bengatlan ni bagat ed saray talintao. Pastor nunang tayo sa ibabagat ed tanayot unarawira ed saray ni bagat ed talintao. Anto ni sa ibabagat tan saray dala, tan ed bengatla analner, tan ed pilalawan. At no man likas kayo ed sarayan bengatla, maong naani nagawa nyo, maong kumonso palabasan nyo. Pastor, wala susaya patiraya ibabagat ed dinayawa. Say unaan unarawira ed saramay kakanen niya ni bagat ed saramay talintao. Pastor, ag kasi nayari yan kanan, saragton kanan niya. Bangbalot, aya susayan to. Pakatiblakan, aya susay, no nanang nasaramay aromi hudyo, kini, kakanan doy. Ung kapoy so pamanan siya, da kanyan, agil agagawaan tad. Makapampakapoy kini, si kini makasengeg, ya pakatiblakan ed panani siya, nasaramay balo. Sa ilabay ito ni Baga Pastor Ross, no wala man sugawon tayo, ya nayari mo, pero para sa aray mo aga nayari, mas maulan ag tayo gagawin. Tapi agira ni tiblak, lapod sa may ginawa tayo. On pastor, san sa ibabagat na ito amay subel so panangan na say dala. Atan so talagang dinirekta daya gagawin. On pastor, lapod say dala, maringot. San karingotan pastor akinay, lad saray toxin siya kakanan, aray waste na saray katawan, uulad di man. Very visible na natin ng science tan, ito'y purpose na dala. Katon talagang apatunayan la, ya talagang maringot. Nayari ng sama, nagdanita-talosan tan, nakinaga nayari. Pero natin ang panutay natin, talagang natalosan tila na ito'y purpose to tan. On pastor, san sa isa kayo ni pastor, amay panangan na saramay aga-apadala. Arsi nga man nalnar. Amay nalnar. Inatoy. Article, halimbawa, inakailan ayo, siyempre, sayang mo yan, baka man bilang at aga-apadala, kanan da, aman so aga nayarin kanan, o aga nayarin gawaan, pastor, San say kumapat, pastor, may utit ya, apan tutungtungan da, sa manya konselyo, at anto, pastor, may unarawira, at saramay immorality, o immoralidad, o may pangkasalananan, pita na sa ilaman. Sexual immorality, ako anto. On, pastor, kanyan, nunungan tayo, apatira. Antoy kwanto aramay ni atang at saray bagbagat. Say kumado pastor may panangay dala. Kumalo pastor may aga-apadala yakana na may double dead kuanda sana may say kuma pastor unarawiran sexual immorality. Andis siya panagsugat so say pantungtungan da pastor, ambis siya panagsugat. Aliwan sa aman so basayan nakilalaban. No ag-ingon say gawa na sayay apatiran anang tayo pastor. Pastor, nan sa akapan desisyon nira pastor ya sirin ng lapod natan aglanakaw la niya na nasagat. Susyo paman. Mangbalat, pastor, anto susay reaction na sa iglesia at sama niya desisyon. Bali-bali, pastor, so reaction na iglesia sa desisyon. Basaan tayo, pastor, Diyan, 37, na kapitulo 15, no ituloy tayo sa ikanto. At si Bernabe, labay to, kumon niya, itarok damat si Juan, mangaran na Marcos. Balat si Pablo,
agto pinaabig ya interok so akisyan ed saray nanlapo ed pamilya tan agtimumbok ed sikara ed sama na agawa. Pastor, nung nangnangan tayo sa may reaction da pastor at agaranan si siya nawa. Agaranan si Sama niya agawa. Nang kakasa Ang kay ira. sa kay ira tan kin in-encourage dani sa balang sakay. Mm. Ama sumaong ya reaksyon o bunga Pastor Ross no sa iglesia na Dios at mangkakasakay man tutungtong imbis ya man chichismisan irad bunagtan-bunag na balang sakay limaran ang tipon ira tapyan i-address damay issues at antoy bunga to Pastor Ross sikara tan liket tan gayagara tan in-encourage din amin so aray member. So, pastor, sa resulta to manaya man nanlilikat ira tan ang kakasa kay ira. Okay. Pastor, Anthony so sa agawa pastor ya lapod balibalin tungtungan na sa konsilyo di Mad Jerusalem. Jad verse 32. Jad 32 sa kwento at si Judas tan si Silas a propeta raman niligliwa dara so agagi dakkel asalita tan pinalitan dara. Ano pastor? Aligliwa ray agagi resulta wa. Ta sa kwanda agagi unya ay suduga. Na natalusan na sa ray agagi ay untuhatan kwanda mo siguro pala sura wa. Bendisyonan sa Bali-bali so sa resulta akin ay. Lapod Lapod pangkakasakay da. pagkakasakayad sa manya konsilyo o sa manya meeting. Anthony Pastor susay na nang yung reaction na sa ray agagi at sa manya yung kagawa. Jad 25 sa kwento paabig mi nan kakasakayan maong so panili ed saray lalaki ed imbaki mira ed si kayo pati saray inad army Bernabe tan Pablo. So anto ibabaga na sa ata na teksto pastor? Amanya ayamay kini ayamay amay intir sing ano amay buo so impangawat da Pastor Ross ed saray salita ya i-share ed sikara ya pagsikara na saray propetas. On pastor, at sa ibaga to talagan apaabig ira pastor awa. Apaabig ira. Ara may limod na si masanok lapod lang agara man kakasakay apaabig. Sa kini sa may sitwasyon apaabig. Kanyan maabig manayan talaga pastor no say iglesia at mantutungtong ed say marakep ya kaparaanan. Pastor, anto susaramay aneng mo ya aral ya adukdok o aturtur tayo lamot at sayan in panaral tayo sayan lawas. Say anang nangkudya Pastor Ross at kien tuwa may ibabagadaya say Dios at paano maglina masanton espiritu ipaamta to so say kaliktan to si katayo it idalantod say karaklan uusaran na Dios so grupo so singano konsilyo Ang gapoy monopoly, pastor. monopoly no jad distrito komon uusaran na Dios so dak tapiano makapantutungtong at atan sumamaliw ya maong naigdantan na maong nga resulta so sa leaders tayo at nasinggara Diyos ya walay kauyamuan ya awatan dan sikara so in katuotan sa Diyos labat so nayarin mangiwan mo sikara. Pastor, ayaso na nananang kung saan karakapan na church tayo, ba, Pastor? Tingnan nyo, wala so sa may tatawagan tayo every 5 years, wala general conference session. Kung tayo, interon sang kamunduan. Tan wala mo, Pastor, so sa may ibabaga tayo yakin kinyo, mawa, meeting sa union tayo. Tan wala mo sa mission tayo, sa konferensya na arom. Pastor, saan, wala mo, so sa may ibabaga tayo, district, may DAC. Yan yung inarsaray leaders na church sa mantitipon ira tapyan man tutungtong di pa akarad ialigwas siya mas masanting niran programa iglesia. Tan sa isang karakapan di pan pastor at wala so sa may tatawagan tayo at church board. Yan no inar, amin niya action dapat unlabas di man. Akin pastor kailangan naman. Ang bugdan sa church tayo, sa iglesia at umbabalag, agatan na ikal, agad na saban niya, wala rin sabi pastorya, aray problema. Aray aliwan sumlangan o sumlangan kan tayo, aliwan pangkakasakay na sa kanunutan taon dadagil so to. Kanya si rin sang karakapan na tatang tanagagikira, yan noon sabi sa sarayan, bengatla, mangkakasakay tayo ng meeting. Tansay masantong espiritu, sumangigiya at si Atan katayo. sumarakap ditan Pastor Ross tasay Holy Spirit sa masantong espiritu sulanang niya mangigigiyad amin niya tungtungan. Tan pastor, noon sabi sa saramay sangsangan tan gutgut. Kumunta aga na ikalad si katayo. So sa may panangaro na sa Dios siya katawan. Kumun aga na ikalad si katayo yan nunutan. So sa may grasya to. Tanong nanunutan tayo so say grasya na sa Dios. Nanangnang tayo pastorya ang gapumanaya so say lugar. Na say sumlangan.
tan pampapaatagay, no, ingan mampapaababaan tayo at loob na iglesia. Katon Pastoros no say grasya na Dios, sa panangaro Dios at wartan sa epekto tutan Pastoros at kini. May nasumpal ed mga tungtungan susaray amin yagut-gutan lapod nawalaan ira, nawalaan itayo na say panagpaabuba. Salamat Pastor at saratan na simbawa ya dadngalan mid si kayo. At atang tanagagimirami, salamat kami at sa impiyo yulamat. Mampikasi tayo tapyan si katayo na bendisyon at sarayan katuan. Maaron Dios, maminsan lamat, iya singgarmid si kayo susayan pinanaralan mi. Labay mi aman nawala na pagkakasakay, tananggapoy gutgut, sangsangan, tanirman at loob na iglesia. Balit, nainay katawan niya walay untubo, agapan tatalusan. No wala man bilang so agapan tatalusan at loob na iglesia. Diyan panamagli ko muna masanton spiritu at iwan-wan nyo kami. Kaya dyan unta na gawaan mi duga, pensarayan amin na problema at naresolba, at nabendisyonan so sa iglesia, tan sa ibalang sinansa kaya miyembro. Saya sukaruan mi at mablin nga rin so sa manang ilaban mi. Amen. Maminsan lamat, pisalamatan mi kayo. Pastor, salamat abalag at sa inpoderyo lalamat. Yaaral at sayan panag-aral tayo na sa ang kablin salita. Katon karon mi sire nagagi, gilidakop na sa inaral tayo natan, may so akabatan tayo at ilalo nyo kumon, tan antabay yung lalamat, suntubok ya episode na sayan programa.